Sanibonani, igama lami uLerato. Namhlanje ngizonixoxela ngelanga langalahlekelwa umntwana kuthiwa ushoniwe wabulawa inhliziyo. Ngangakholwa, ngangizitshela ukuthi ngiyarojwa, but yilokho kwayenzeka. So kwakuyi-Monday, ngangisekhaya eSoweto ngivakashile kuthiwe umkhulu wami ushonile. So ngaye ekhaya eSoweto ngiyozwa ukuthi kwenzakaleni. So yazi uma usendlini kunzima ukuthi uhambe. So I thought ithi ngilala ekhaya. So ilanga elandelayo kwaba iMonday leyo, ngathola iphone call ebuya kuba umntanami, wathi umntana ushonile. Wadrop ifone, wacisha ifone. Hawu ngiyafona, ifone ayisabanjwa. Ngifonela uma wakhe, ifone ayibanjwa. Ngifonela endlini. Mangifona endlini kuthiwa no, baphumile labantu bayise umntwana kadokotela. Ngithi okay. Ngithi hayi manje ngicela ukuthola ifone khona ethize kuthiwa umntwana ushonile, like kwenzakalani. Umuntu ophendula ifone athi ayangazi, baphume baya kadoctor. Kube yilokho, hayi. Ngitshela umamncane wami bengihlezi naye. Athi hayi mhlambe lo muntu ufuna ukuthi ubuye endlini. That's why drop ifone bedlala ngawe. Ngayithathi serious. Kodwa ngizwe manje ngingahlaliseki, ngithi ngifonela ubaba wami. Fonela ubaba, awu ngempela vele asho ukuthi hayi kuthiwa umntwana ushonile sisi ukuphi. Ngithi hayi ngila eMiddlelands eSoweto. Athi ngizodlula ngikuthathe mangibuye emsebenzini. Hawu kube yilokho sengiyakhala lapho bangibuza ukuthi hawu iqiniso. Ngithi iqiniso kuthiwa umntanami ushonile. Ugogo wami athi hayibo lo muntu kanti akumelanga birthday. Ngithi umele birthday emalangeni. Kodwa baba wami uthe uyeza. All right. Kube yilokho ukuthi inhliziyo yami ibhlungu but angi-understand ukuthi umntana omncane ubulawa yini, angazwisisi. So baba afike ngabo 3:30 emini. Sihambe siye eThembisa la umntana eshonele khona. Mangifika endlini, okay kuyakhalwa. Ubaba umntana uhleze esofeni, akangikhulumisi. Ngithi all right. Ngiphume kuye ubhuti, ngiye kumama. Ngibuza umama ukuthi kwenzakaleni, athi yazi sisi ekseni umntana uvuke ngekho right. Ngibuza ukuthi okay, maye ngekho right why ningayi eclinic? Athi asicabanga ngeeclinic, ngicabange ukuthi simise esontweni kuqala. Masifika esontweni kwathiwa manje umseni kadokotela. Udokotela mabafika bathi walo ukuthinta umntwana, wathi nje hayi iyana esibhedlela, baphuthuma. Mabafika esibhedlela shuthi bese kuphelile konke. Esibhedlela bathi hayi fonelani emoshwari nifike naye nje. Kuloko kulwa sixabane, ngibuza ukuthi okay eyenza ukuthi niqale esontweni kwakuyini nibona ukuthi umuntu akekho right. Ubaba khona echaza ukuthi bebezitshela ukuthi mhlambe into yesintu abacala esontweni bese bazoya kadokotela. Emoyeni angangabi right ngale mpendulo abanginikayo ukuthi isonto udokotela kuhlangana phi. Ubaba mathi no amukela ukuthi umntana akasekho. Ngithi but ngifila ngathi ngiyarojwa, like ngathi khona into bayenzile because angeke ngishiye umntwana namhlanje nomuntu kusasa ngifonela ukuthi umntana ushonile. Kwenzakaleni ngaleso sikhathi mina ngingekho. So kuthiwe kumele ngilethe i-birth certificate yomntwana masi emoshwari. Fine ke ngibanika i-birth certificate. Ngithi akukho la abantu bazoya khona mina ngingekho. Sivumelana ukuthi sizoya emoshwari sisonke. Fine ngize ne-birth certificate ne-ID yomntwana. Konke lokho angicabanga ukuthi umncwabo uhlelwa kanjani, kwenzakaleni like engqondweni man kuzothiwa kuyadlalwa man, ukhona umntwana besifuna nje ubuye ekhaya. Hayi ngiyabona lento ngathi iba serious. Labantu ba serious singena emoshwari vele kufuneka lamaphepha. Udokotela lo yathatha isitifiketi somntwana. After 20 minutes abuye sephethe i-death certificate. Hayi lapho sengiyabona ukuthi okay. Hayi kushoniwe ngempela. Ngibuze lo bhuti enginomntwana naye ngithi bhuti awungiqhazele kahle.
from isikhathi engikushiye nomntwana nokuthi umntwana eshona bekwenzakalani eyenza ukuthi ningathathi ifoni ningifonele ningitshela ukuthi umntana makekho right ngibuye kwakuyini. Hhayi awusangikhulumisi so angibonanga isidingo bengizitshela ukuthi uzoba right uzobuya seka-right. Fine. Ngamukele ngimtshela ukuthi hey phela le inkinga. One, ziningi izinto kumele zenziwe. Asazi ukuthi sizokwenzaphi. Two, mina ekhaya ngishonelwe. So yonke lento into eningi. Fine ekhaya ngibafonela ukuthi guys ngoba ngishonelwe umntwana nomkhulu wami ushonile. And by the looks of things kumele singcwabe ngelanga eli-1. Sizoyenza njani? Ekhaya kuthiwe hesh ngeke sibe nomngcwabo ethu ejardini. So wena ngoba umntana wakho walapho ayichubeka nabo sisi. Hey kubuhlungu ukuthi akekho umuntu ozoza emngcwabeni womntwana because ekhaya kushoniwe. Sengisele ngedwa nalabantu. Ubaba mathi no mina ngikhona hayi soyenza yonke into. Luckily bengine police. Ngifonele abantu bepolice ngibuza ukuthi okay ngishonelwe bangibuza ukuthi umntana ungakanani ngisho. Basho ukuthi okay sizokhuluma nge-WhatsApp because isikhathi se-COVID asikwazi ukuthi uze ema-ofisini wethu. Sithumelana ama-WhatsApp yonke into ngiyithumele nge-WhatsApp. Mase ngibuyele endlini hey umama kaBhuti ethi sisi phela la ekhaya umntwana ugogo uthi asimfihlele la eGoli. Sekumele siye Venda. Hayi ngayizwisisa indaba ukuthi manje Venda mina sengiya ngaliphi. Kuthiwe phela ungakhohlwa ukuthi thina abantu bakini asibakweleti. Wena la umakoti so uzoyenza njengoba sicela. Hayi ngifonela ubabami ngimbuza ukuthi mfethu nakho phela. Kuthiwa sizohamba siye Venda. Ubaba mathe sisi kusekudeni lapho siyenza kanjani. Ngithi hayi man sengikhulume nobaba umntwana mhlawumbe yena angangikhalela. Ngokuthize bese bathi hayi bashintsha umqondo. Hayi bafone ugogo ale ukuthi labo bantu abayeke umntwana eze ngapha. Hayi ngiyabona ukuthi angisena into engizoyenza. Ngiyi-1 labantu baningi ene ngokwabo la. Ngivume ngithi hayi singachubeka siyenze ngendlela eniyibona ngakhona. But ngicela because bekuzoba i-birthday yomntanami. Ngicela ukumthengela impahla bese ngithenge namablomu. Sivumelane hayi kube right. Ngelanga kumele siyomgcokisa emoshwari ngicala emashop. Hayi ngiye emashop ngiyi-1. Mangifika emashop ngithenge outfit bengiyithandile ngithi if besimenzela iparty bekazoyigcoka. Kube yilokho. Hayi mase ngifika sekuthiwa sesiye emoshwari sekuyaphuthuma. Okay. Ngene emotweni sihambe. Hey. Masifike emoshwari bavule la kuhlala khona abantu. Hayi ngiyabona sikhona ibhavu khona ipipe but ingqondo yami ayikasho ukuthi mani labantu abala yidumbu. Hayi khisho wami umntwana. Hayi bambeke lapha mabamvula kimi like emehlweni ngathi ulele like umuntu engimjwayele ukuthi mayelele ulala kanje. Ngimthinte kuthiwa hayi ungambambi ngithi no but like umntanami lo. Hayi ngimthinte ngabuza ukuthi manje wayabanda kuthi nophuma efridge ngithi wayaqinile basho ukuthi hayi manje sisangithi uyambona ukuthi ubuye efridge ngithi mara lento yenza ukuthi ningenze kanje yini why nizongibulalela umntwana like ayikho into ethi man khona into eyenzakele kuye ubukeke right ngathi ulele nje. Hayi ngikhale ngidonsa umntwana manje. Sengifuna ukumthatha kuthiwe sisi lo muntu akasekho ngithi but wami lo muntu.
Abantu besemoshwari bathi hayi man miyekeni usisi ahlale nomntwana. Ngikhale ngiqede. Hayi ngibanike umntwana. Vale ngengubo. And then abantu basemoshwari basho ukuthi no ngoba labantu esizohamba nabo bayongcwatshwa emakhaya. No baby bamenzele nebasket. Bamfaka ebasketini basho ukuthi hayi ubaby wethu kuphela njengoba sihamba. Ngikhale phela sengilwile nabantu ukuthi bangibulalele umntwana sekunzima ungena emotweni. Hayi umama engihamba naye asho ukuthi hayi sisingena emotweni asihambeni. Masifika endlini ngisho ukuthi okay gogo njengoba umntana eshonile besithe sizomgeza akasagcokanga wathi hayi sizomgcokisa phambili. Fine. 4 ekseni sivuke sigeze sesilungisela ukuhamba. Ngifonela ubaba wami ngimtshela ukuthi sizohamba ngesikhathi so athi hayi thina sizoza ntambama. Uzosithumelela ama direction ngisho okay. 6 o'clock ekseni siyaphuma silibhekise eVenda. Hayi siyahamba ke. Sihambe masifika eVenda khani ngizowazi abantu abalapha angibazi. Hayi basi introduce basho ukuthi hayi nangu umama umntwana. Hayi ke kube right bese kuthiwe umntwana sekafikile emoshwari asihambise emoshwari. Mina ngemoshwari ngazi ukuthi siyogeza umntwana siyomgcokisa. Phathe impahla leziya. Siye khona. Awu mangifika lapha uye kuphela lapha ya. Umuntu wasemoshwari bangibuza ukuthi okay ufuna kubhalweni if senze tombstone une message nyana ngisho hayi ngibhalisa ukuthi ngifuna kushiwo so. Bathi hayi ungasayi kuyomgcokisa sizomgcokisa sofika naye sekagcokile. Oh all right. Hayi ngishiye impahla sihambe. All right 6 o'clock ntambama ubaba mefike. Fike nomama mncane efike nobhuti wami. Bafike ke ayikuhlalwe ibhokisi lifike. Ibhokisi malifika balibeke eduze kwami la ngizolala khona. Hayi inhliziyo ngiyabona ukuthi vele ngizolala phambi kwebhokisi ngithi hayi mara akunankinga umntanami. Hayi all right ke. Anti womntwana sasingakhulumisani. Efike netshali, fike neduku. Ethi hayi sisi le impahla yizo kumele uzigcoke. Engqondweni wazi ukuthi umuntu ogcokiswayo umuntu oshonelwe indoda. Ngingafuni ukukhuluma kakhulu ngimbathe lezi zinto kuthiwa ngimbathe. Ngabi nenkinga. Bakhulumeke ukuthi thina la ekhaya singcwaba ekseni from 4 o'clock siyangcwaba. Okay. Bacela ubhuti wami bena 18 ngaloso sikhathi. Eceda umatric nje kuthiwe umgodi gujwa ubaba omntwana nomalume womntwana. Ngikhale mina ngithi hayi manje umntwana sekhaya emncane for ukuthi ningazomenzisa lento kuthiwe umthetho wala ekhaya hayi bavume ke bayogubha. Hayi kimi engqondweni hayi lento ayikafiki ukuthi vele siyamthatha lo muntu simfaka eboxini. Oh bese uyegodini all right. Ngamukela isimo 3 o'clock ekseni kufika bogogo maybe bayi4. Ngivuswe bengilele bangivuse. Yimi ugogo womntwana ukhokho womntwana. Kuthiwe kugogo womntwana phela ngikhiphe eboxini. Sesiyabhekana sinogogo ukuthi sikhipha umuntu eboxini sizomenzani. Hayi bamkhiphe ambeke phansi. Labo gogo abafikile baphethe utshani. Nesinye isitsha sine powder nje imhloshwana. Okay. Hayi baqhine lo tshani baqhine. All right. Gogo umntwana beka umntwana bathi hayi mkhumule. Hayi ngimbuze ecela ngibuza ukuthi gogo angikhulumi the way bona bakhuluma ngakhona. Ngibuza ukuthi lento esiyenzayo gogo wena uyayazi athi nami ngiyazi kodwa kuthiwa ngiyenze. Hayi amkhumule
bamfake lobo tshani ezandleni enyaweni bamenzele nomqhele bamgcobise leyo powder bathi-ke mthathe umbusele amthathe ambusele ebhokisini 4:30 sebathi hayi sesingaya ngale siyoncwaba ngibuza ugogo ukuthi vele sizoncwaba la kuthiwa singcwabe ejardini hayi siye masifika emuva kuthiwa bobaba bonke basuke abobaba bahambe bonke kusala bomama manje sengifuna ukubuza ukuthi lento esiyenzayo why siyenza siyabomama kuphela kuthiwe la ubuzisisi umamncane wami wathi siyenza konke abakucelayo ngcwaba umntanakho qhubeke ngempilo yakho hayi sifike balifaka ibhokisi emgodini umama lo umdala ugogo ethi atshela ugogo umntwana ukuthi phela atshela usisi ukuthi kumele akhumule hayi angitshela ugogo ngithi hayi angizwa lento eshoyo ngizokhumula phambi kwalabo mama athi kumele ukhumule angizwa kahle mamncane amabuye futhi uthi sisiyenza konke abakucelayo sicede ngale yonke lento hayi ngikhumule kube right kuthiwa phela lala phansi ngendlela wawulele ngayo mawumlethe emhlabeni hayi ngingayizwisisi nje leyo ukuthi ngilale phansi ngingcunu enhlabathini ngithi yabona leyo nayi ngeke angicela ugogo ancenga ngize ngithi okay ithi ngikwenze ngicede hayi ngilale phansi kwenziwe lokho kwenziwayo maceda lapho valwe mase sifika endlini ngimbuze futhi ukuthi gogo lento besiyenza ngahle eyokuthini athi hayi bathi eyokuthi wena nomntwana nikwazi ukuhlukana ngithi why kumele ngihlukaniswe nomntwana like nayibona phela lento ukuthi ngathwala umntwana 9 months macede lapho sekumele ngihlukaniswe naye like angunderstand ay kube yilokho phela umncwabo baba nomntana sekhaya kumele babuyele emuva babuyele sengisele futhi nabantu ngiyi-1 ngifonele ekhaya ngibuza ukuthi hey umncwabo uhambe kanjani endlini basho ukuthi hayi kuhambe kahle babuza ukuthi nina ngithi hey kuhambe kahle but ziningi izinto engingajabulanga ngazo but soxoxa ngelinye ilanga awu kusesenjalo ngangekho right so ngibiza ubaba umntwana kuthiwa hayi phela loyo muntu ngeke uzombone manje akumelanga nikhulume or nihlale ninonke yena uzohlala kwenye indawo nawe uhlala kwenye indawo okay ngingabi ne-stress sikhulume efonini ngimbuza ukuthi yonke lento eyenzakele today wena uzizwa kanjani athi kanjani ngithi wena bakutshelanga ukuthi kuzoyenzakalani emncwabeni masingcwaba umntwana athi hayi angazi kuthiwe ngigubha umgodi kuphela nokuthi ngibuye ngizovala ngithi okay ugogo angene ngilobe ngikhuluma athi hayi ubaba umntwana phela umtshela ukuthi le besenzani leyo nto iba yimfihlo awusengiyamangala manje ukuthi why kumele kube yimfihlo because umamncane wami ubekhona so kanjani kube yimfihlo wonke umuntu bekhona nonke nibonile ngithi mina ngibuzela ukuthi angiyazi lento eningenzise yona and ngifuna uku-understand lento eningenzise yona hayi kungabi nempendulo ngichubeke ngihlale after amalanga ngifind out ukuthi ngizithwele futhi hayi mangithola lokho ngingabi right because angabhekani kahle nesimo sokuthi ngicede ukulahlekelwa umntwana so sekumele ngidile nomunye futhi ngingayizwisisi ngitshela baba khona athi nama ngabe ready ukukhuluma ngalezo zinto leyo muntu omusha sombona mhla seku right yonke into sibuye la eGoli masibuya kungabi kahle because angisabathembi nokuthi
lento engibuye kuyenziswa nje angizwisisi, anakekho umuntu oyichazayo ukuthi why kumele kwenziwe kanjalo. Ngiya-understand ukuthi amasiko namasiko siney'ndlela esenza izinto ngazo, but umuntu uyamchazela ukuthi la senza lokhu kanje nesizathu. Awuveli wenzisa umuntu obuya kwenye indawo into angayazi. Hhayi sesilwa, masilwa sengimchazela ukuthi hayi phela wena ungakhohlwa ukuthi umntana nayongcwabisa yena ngey'ndlela engazi-understand. Kwaba yinto eyenzeka njalo masingalwa sengikhumbuzana ukuthi phela ungakhohlwa wena. Ungakhohlwa wena, ungakhohlwa ini. Makuvela lo musha uvela inhliziyo yami ayikabi right ukuthi ngaphathana nomntwana omusha. Ngibone kahle ukuthi yazi la uNkulunkulu uyangilinga. Uyabona ukuthi ngiyahluleka nje ukuphatha umntwana. Ungithemba kanjani ngomunye. Hayi makafika ubaby boy ngibe right. Qhamuka omunye usisi ngelinye ilanga eklinika angibuza ukuthi like umama omusha uceda ukuthola umntwana but awujabulanga. Ngimchazela isimo sami. Sisi sihlala maybe 3 hours sixoxe eklinika nje. Engifundisa ukuthi umntwana nomntwana unespace enhlizweni somuntu. Awukwazi ukuvala ispace somunye umntwana ngomunye. Thanda umntanakho ngendlela kumele umthande ngayo. Umnike sakhe isikhala. Ungamthwesi icala lomunye umuntu. Ungathathi lokho ongakwenzanga komunye umntwana ukufaka kuye. Ungazama ukuthi ureplace. Thanda nje umntanakho. Ngoba yila ngikwazi ukuthi ngithanda ubaby boy wami omusha. And soloko sacala ukuthandana lapha nobaby boy wami. Namhlanje ubaby boy sena 5. Ngimthanda ukufa. Kodwa nje angifiseli ukuthi omunye umama angayizwa lento engiyizwile. Akho mnandi ukulahlekelwa umntwana. Nesitha sami nje angifisi ukuthi singayizwa lento engiyizwile. Sokungcwaba umntwana. Sengathi mase abazali umuntu nomuntu angathola indlela yokuthi azi ukuthi khona izinto ezenzeka emzimbeni ngaphakathi ezingabonakali ngaphandle. Akekho umuntu ongacabangela ukuthi umntana omncane angabulawa isifo senhliziyo. So asizifundiseni ukuthi mawuyile eklinika noma uyile kadokotela ubobuza ubocela ukuthi ngicela ningibhekele izinto ezinje. Noma ubona okuthize ngomntana okungekho right ubobuza. Cause ngiyacabanga ukuthi mase abazali sijabulela nje ukuba nomntana oyisibutubutu. Awucabangeli ukuthi ngaba khona inkinga nayo. So engikufundile kakhulu ukuthi maba nomntwana nomuntu mbuze noma ufunde amasiko wakubo. Ngoba mina ngizithole sengijaja abantu. Ngithwesa abantu amacala ukuthi bangibulalela umntwana ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ukuthi mawazi amasiko nokuthi mabashonelwe kwenziwa kanjani kuba lula ukuthi wamukele isimo kuso nokuthi understand ukuthi why kwenziwa ngendlela ekwenziwa ngayo mabakuchazelile. Nokuthi ngihlezi isikhathi eside ngithwesa abantu icala ngithi bangibulalela umntwana. Whereas yimi engibe nenkinga yokuthi ngingazama ukuthola ukuthi le nkinga yenhliziyo umntana wami ubeyithathephi. Kona kubuhlungu ukushonelwa umntwana. Ukulahlekelwa umntwana into ebuhlungu. Angiboni ukuthi sikhona isikhathi la umkhohlwa khona. Because mawubona laba abanye bakhula uyabhekisa ulokuthi inkosi yami kube ungaka uhlala ucabangela ukuthi kube unjani kube wenzani. Akusinto ephelayo mawumzali. But engikubongayo ukuthi manje ngikwazi ukuthanda abantwana bami ngendlela efanayo. Angikhethi ukuthi lo unani lo wenzeni. Nokuthi manje yonke into engiyenzayo sengiyenzela bona. Angisenandaba nezinto eziningi empilweni. Sengibheke nje ukuthi babe nekusasa elihle kuphela. Yebo.